pamane tangkil marka penengla. Jag merengang cara ubar maling. Yan mondo subuh sumakan bawas gelakapen pagodan pamane. Kemudian dadi paman maro teka tangkil. Dor maning ngerengang kipakan pamane. Yan mondo subuh bangla paman tita. Seng prasido mirip paman bernyalanang tita gelah itu. Mirip duno jatuh nih tunas paman ini diburi. Domawanan paman maro teka tangkil marka peninggelah. Padur paman. Kemudian paman kedek. Sugro sampunan salet arsur iki. Dikengkene gelas sing salah tampi. Iyan montos sumekan bawas gelakaben pagodan paman. Dang tekaning teka maro paman teka tangkil markaben gelah. Alon-alon mun ratu aku alon-alon. Puniki kuenca tenane. Lekandi akeh banyak sami akeh. Yen kuningan ino kadi dayu nayani dia punapi dados ke. Ngejanteri ratu sarang titiak ke didado. Take nanti jalirin paman tadi paman marah teke asapun nikah sepadat. Pengalus gelah. Matakan kapening paman. Oh yang ketok kajumoni. Paman agung pengabeh di dipuri. Kemudian dari paman marah teka tangkil marah kapening gelah. Bagong. Nabi kemauan nanti dia wau presiden nangkel sokati bawa si ratu. Mando sido di tiang pada video ke. Turan sana makin sampun risedak di tiang ngiring itu ke tengah. Sekarang sampun ragat anduk di tiang sampun padam. Sana ning titah gelah. Nente malu. Sekarang mai paman. Nen malu paman. Ning ngawenang paman kasep teko tangkil marka peningla. Subuh paman nyalanang kengken winayone kengken sana ning titah gelah paman subuh ngelaksana yang gitu. Man kengken. Subuh paman bersidayang. Bagus. Sampun mangyang di tiang titah duwe. Cake mohon kandon di tiang malih pitung dino nyelah dino kati kuencan dia doyangan tapi wenten kampeh tapi nenten wenten bejantan kemudian wenten ring tengah wasan kue sampun mati. Yen kedo jador pamane bakten pamane marka penengla. Mau tamu pesan dadene paman. Seng pocol gelangakan paman pengabeh ini dipuri. Paman? Iya, ngerani aku. Kewalu adun ni sepedang gelah di kayu. Mapan di jeneng kualon gelah sebuah persidapan paman. Ngilangang dunia ulang dipuri. Done jani adul lantas pianak buah basang gelah. Buka yai caning bedowati. Ini anak bedowati? Benar. Tapi begitu. Mirip paman ingat. Kengken Prabu kolang kaleng itu mau pico ngatorang arto berano mai kepuri marka penenglah. Mapan gelah man mejanji mesemaya kapen Prabu kolang kaleng. Bang Prasido nyuang yo iceneng ayu. Kewalo disuban di kayon-kayonin gelah. Yeneng kanti ceneng ayu ne orang lakar nyuang. Lakar kejuang. Piana gelah kagudiang. Tadi apa di dipuri? Sing prasido ben gelah lakang ngidong lakang ngenang undok itu. Nejani kayon gelah sing jadul dan paman. Nabi kayu dah. Bang prasido iceneng ayu buah basang lai bedowati. Kajuang kapen Prabu kolang kaling. Nejani subuh gelah kelawaning paman lakar muinai. Uli kengken jaban paman. Bang prasido nyani cening ayu. Bang kurang-kurang. Subang rasakan paman.
Yen sampun minokati wentel ten kucanan ratu dok kapan tido atok aku kematian jak pelagak. Yen sampun. Dewala paman nawang kengkeng kegaduhan di jeneng Bedawati. Yen ning kanti dia leko keto. Niki sampun ane kemana ning sikian. Enak nyam-nyaman. Oh margen Sing ngubuken raos nak tua. Sing dadi oren panggong jak pragat melali. Sing ingat kapan gagenan naluk mudia kada jak pragat melali. Nejani hayung gelah. Di jeneng Larasati sebengan sing ada di niku. Jani ada i jeneng Bedawati. Nejani i jeneng Bedawati. Dong. Yo angkanen pemadan iya icening Larasati. Mangda ni dong angkanen mangda itu mau balap Larasati kan? Nah, Dong. Tuan tu kan di tiang wakil berdua. Parah kali aku jadi Riki. Sampunan sang saya malih weden barang jadi pada katurun di tiang. yen keto paman. Suk semua gelak kapen atur pamane. Kewala di depanane jani jeneng yang sebuah kali jani yang dia ada di taman. Nggih. Jani lan rumrong yo di taman. Urin kengken kayun kelak lawan yang kena. Yen sabun niku durus. Pangeang di tiang tu uri lampah di ratu kuat gini. Yang lan dikat ya? Dewa Ratu rame luar biasa. Tepuk tangan untuk penonton. Dewa Ratu nyeneng ngaden ke kene penonton nih. Sina penonton penasaran. Kengken ya drama lansia Jani. Aduh, di kene kaden sing bos subeng lah cucu. Beran najak nu kan masih kadang ibok bajang cendik. Aduh, bapak nama baju selam tu yang kedek ni. Aduh, pasti kadang ni raga nu bajang asli lo. Aduh, natan kengken, jadi yang di tengah kalang ni jak asli bajang. Kalau yang cuma ada. Aduh, jak projek ni mesruyuk pun bayu di kene-kene po Dewa Ratu di bisanya ngipi kan di. Aduh, kengken ni raga kal ngegal lihat center gitu. Nu ya bayu gede jenang gitu. Ne balantas ngireng nak bajang. Ido tu agong istri Bedawati. Mop semeton lantas sarang ido tu agong istri Larasati. Kewala ido nak masemeton tumin. Ajin masemeton tumin Dewa Ratu. Lulut asih ni masemeton. Kewala ibon ni dia berbeda kenah ni. Yang kengken kadan tu. Di kengken ni ido tu agong Larasati ben sayang ngo. Di kengken ni ben jelek ngo. Ne bo sing kekenah ban. Yang okane bab curokane mirip jo yen bajang-bajang jani nak sing dadi atur. Mane tua bebe bang kene bang keto pesu sing dadi kamu sing dadi panaknya bajang lilan lindang. Di kengken-kengkene ben sakit di kamar ben ngajak nak muani. Orang sing ken memene keto. Kira-kira len pidanang kade rasa ngeledet nang batan sipah sing duari. Aduh yang jane len kuala nyan makito to kamu. Ya ne muani makito kanelo, ne muani melalui sini lo. Ya ne lo makito sa ne muani sagad di kamar ne muani mengkap. Nah biasa to. Le dogo istri Bedawati joyon ne.
Dewa Ratu, uleng jam 1 mau payas. Kayang Jani sing suut masih. Yani raga len. Kalau ngoman waktu 5 menit mesu. Apen kengkene mayas masih nu keto belantak foto mana. Anu ben, yang kamu kaya siraga perintah ho, kene kuangan keto kuangan. Dak kewah panang ireng nak kene. Rama. Dewa Ratu. Wawu ben liu dingat yang nak paling. Dengen. Paling kadene di Keserar Nawo ada drama. Apa? Ijo ada anak tuh di Keserar Nawo. Mau kerengi gal. Kengken. Trek mua malu. Tangseng mau pelilutan bungut deh. Apa? Keserar Nawo kadang nasi mau kesir. Apa dan tuh? Wow, bu. Paling yang ngalir drama gitu kan ajan. Oh, karo liu nanti ngajang gitu. Enggak mate. Karo bu paling yang ngalir drama merebles gitu teko meluas. Merebles gitu meluas. Iya, Dewa Ratu. Dewa Ratu Napa dingat yang meringkas. Meringkas. Padingat yang meringkas menduko kata bani. Sajan sawat kencang ya benar-benar. Kengken Nakoman mante kata dia. Oh. Darpano betata bo. Kalen umalimo ken banyare. Hilang uleng balik angin. Paling banyare ngaleng-alen bangken menduko ke. Ye tahu-tahu. Samping duka dene dini gereja genen udah bungan Jepun. Udah pikir dong. Pocong nudok bungan Jepun. Jani 15 tali ya kilo. Dayo kan. Kode nak nu bidan di 100 tali baik dijo aduh. Dua dayane di molas tali bodi diana nuduk bungan Jepun. Bodi moli yang ngadep bodi diana gitu. Ya kuda molas tali yang Di molas tali. rugi. Mak yang itu ya kudo. Sing ning horto. Don Diubod nih disayang bumi ini. Bumi anu driko. Bumi Torres tuh. Mon Dewa Ratu. mak ya disayang ya kudo. 1M. Aduh, yang pakai tu kau siram kamu Jeponnya nak. Cak apa kamu? Aduh, belum Jepun kan ngalah Jepun kan. Jepun kan asli Jepun. Kirim kamu. Nge yang 1M. 1M Punyane wah 50 pun kan. 5 pon di 1M. 1M. Aduh, teman Anak ben wang arel. Nyi ngelabungan Jepun metata ang sertifikat. Kamu Pada nak saja bungan Jepun di 1M. aja. Jepun nah ini kene naik. Man. Pertama yang tadi nabajak adalah penampilan. Nah, Biar orang ramah lansia, lansia itu artinya lanjut usia. Tapi canggih lekat ini saya generasi ini gitu. komisi masih Mana nih basil nih generasi kene potong nih. Mbe apen kene masih ditiang perintah atuh. Engken. Kene kuangan bungut empos. Apa saja bata orang beli pupur kan sing mata gua ngamat ya. Man coba jawab yang pupur. Apa? Pupur sari ayu. Apa sari ayu? Orang beli sari ayu, sari rapat liangnya kan. Gimana sepedang? Yang penting kan misi sari. Beda fungsinya. Oh, yen sari ayu fungsinya Pukulan sari
sari membuat diri paling cantik dan ayu. Kalau sari rapat, Kumpulan sari-sari membuat diri banyak empat. aduh, yang mana gedenya kengkena ngempet Tergantung je perawatan. Deketannya cara Pragawati Elementi. Bengkok, apa tuh? Napi? Elementi. Marah tinggal Apa? Lemedi. Ibu senten mau balik TV. Di TV apa di Lemon tea. Oh, lemon tea. Lemon Jeruk. tea. Teh. Artinya Lemon tea. kudiang. Teh rasa jeruk nipis. Kudiang tuh. Setiap hari minum teh rasa jeruk nipis. Oh. Kene pada dene. Teh rasa jeruk Berubah. berubah. Sekat minum jeruk nipis. Man berubah. Jeruknya nipis. Yang kordewo Jangan nebal-nebal lagi. apa perubahan tuh? Artinya jeruk berubah. Adi bisa keco adi. Ye. Yang benarnya minum jeruk nikah kan Kulitnya kata mah dong kayak gitu. Oh, boh. Yen kucit makan kulit debong ngedena lu. Enak. Dirago kulit jeruk bakat dar kene badan ini. Enak. Tapi sing gengken Nggih. tangkal nih bang Ranang biar kudiang merawat tantangan hidup tuh besar sekali deh. Oh, sampun yang dadosan. Jangan sama kita saya nganten sebenarnya. Doke suara kok. Kan, Jangan kadang kelewatan nyan kalau ring rido orang. Ini berpikir ya. Timpalnya marah 6 bulan nganten di pesago. Mungkin. Pidan foto nih cetit. Gitu. Ampun. Aduh, jadi bawa play ya namanya. Mun dia baplai play lantas bapaknya kengke. Tidak beda waratu di marah tunangan tepuk bayo irago saya ngajak tunang. Engken. Mesra luar biasa. Masalahnya kengke mesrana. Taklik kita batas katanya. Adina ya. Tunangan kan. Nemu Andi kita batnya. Di Makanya- kene aja ke pura ke Maseti bareng-bareng. Iya natar sanal. Ane mau ane nak. Ane lo ngapa pemuspan kene nyingceng nggak mau. Hati-hati ya kita batnya. Amat tuh tresnane makilet. No sekali. Gua nganten terus. Nggih. Basang gede. Misi nyon Banten. Nggih. Masana tingek. Tapi kita Ya cara ogah-ogah nih kan. Nggih, badan. Tanggen. Aduh, berarti Jangan yang percaya kena wani-wani. Oh. Diperlupi manis, nyonyur manis. Ingat. Boge nganten kalian meceki kan ate. Kane. tinggal di jam pro Bekas pengantin ini mantap. Bekas pengantin ini ngintip can ase nganten. Indang lemo sing lagae ngintip pengantin. Tengok dia apa incak lah. Undo kene raga kan membantu yo. Nggih. Membersihkan kamar pengantin, begitu nyalana undangan, yo begawe kana timpang nganten do. Oh, berarti cara pembantu cuma kayak Kamar pengantin mah genap misi. napi sih ya. Telepon, dek, sofa, softek. Mengenap misi gitu. Nggih. Kan ke kamar mandi misi. Woi, Kemudian kamar pengantin misi kamar mandi. hati bisa di kamar nih. Bang Alo pengantin mah gupak. Nang udang bisa megamar pun. Tukang. Pak Konceng. Mbok itu dasang. Nggih. Pas sedang anu tuh dompet ket abo kamu tahu aja hilang dompetnya. Ingat man bersih-bersih di ruang pengantin. Nggih. Bakat kamu yang pas bawa pengantin sedang di kamar mandi. Mengendang. Tinggal ya serius gitu. Manus bener ya dua gitu. Oh, berarti man kesempatan kamu Kali-kali dompetnya. Oh, bondan. Baru kebetulan tanlongan ada dompet yang selap. Mengendang ikena. Celap yang tanlongan. Oh, Ya mencelap tanlongan. Pengantin ngebles di kamar mandi. Aja dua. aman ngangon ngangon kaki yang biasa. Pengantin besul di kamar mandi. Ah, bodoh. Tahu dia langsung meneranya. Begitu. Jangan tanlongan yo. Kengkang Ngendot yang sing mandi. Bang itu meneranya langsung merayu. Kengkang Mata yang lentik. Siapakah yang punya? Itu buat nenek mandi. Saut elo. Kengkang. Itu jaja beli apa? Ati keto di mungkin nanti. Beriku ya gelut kita ada. Oh, sing nyedang bernapas. Kau sih ngenu-ngenu nah. Awadat. Gunung Agung dan Gunung Batur. Siapa yang punya?
berpikir cang tanon. Adi ngapa Gunung Agung Gunung Batur? Kengken maksud ngante Gunung Agung Batur. Oh, Kebit encang uli spray itu. oh ken. Oh, ternyata nih ora. Adi Gunung Agung. Gunung Agung Gunung Batur berarti nyonyone kan lantangannya ya. Gunung Agung. Gunung Agung sih, Gunung Batur sih gitu. Ah, dah mulak edok konen juang cara gunung data-data ke juang kono ileh nyonyone. Ayo. Kadang-kadang ngenung-ngenung boleh mana bener. Nah, ngenung nih. Dompet ini siapakah yang punya? Cang itu jangan lo. Pesudah oleh tano. Sangalon Ken. Dompet misi wako. Dombo ya tuh kan urus sekato yang Roma. Mahal mau kita sih nganten tiba lapan ben. Nah. Awalnya apa bedanya panah lo aja panah wani? Pecuru bayi. Yen pecuru bayi, Hah? yen panak muani berarti ngabo keto. Ah, gitu. Nah, Ngabo tabio. Ngabo tabio. Yen ane lo ngabo cobek. Sing. Mana pi? Yen pecuru cenik nih ting. Yen panak lo tuh paling banteng uli mara lekat. Di banteng aja menyonyo bebelas. Oh. Nah yen, lo tuh yen panak muani anti ogel gigene nu lagi nyonyo. Itu perbedaannya tuh. oh, yen begitu ngade nang ala panak muani begitu. Ah, tuh bos angka jani begini. Sebenarnya yang kan mesemeton ngajak dua imok yang na sayang sajaan ken yang. Iku sampun man mangken cokori dewa sampun wenten manggih Ini kini buat daerah ko. uling ada sing beli uling 5 dino sane mo yang sing den panggih. Nah biasanya salba mo yang ke salon, yang aja ke salon. Man mangken menawi ring gedongan menawi kan. Ijo ya ibu yang ini nah. Ah, yani kene ban, ada ning ibu dak. Nah, ide pun cokor dewa takenang. Jo sebenarnya mo yang ini. Yang kan yang menak ide pun cokor. Marang Nggih gini. Bagong istri. Ibon yang ajak bening, Nggih, celing, celing. mau wibawa. Udah umurnya kawan, Apa dah? 55. Yen Nu masih gitu. yen pepateh ruwe Kedampingin nanto rak riano pade bikul nying-nying. Ngajan saja. Bahasa aja gitu. kok dawat tanuning. Enggak. Karuan to pepateh ruwe promosi. Nak berubah profesi Nggih, berapa? dari pate sambil mendagang batu ake. Tapi anak itu. Saja aja paman nyiriang saja cuma masuk. Mengenap menggeranang tenaga bano begini. Agung. Wenten apa ini kepekawan nih mau niki sana mau enak. Oh, mau wibawa? Wih, Nah, sana apa yang nyuang nasi kaya? Sing tadi gitu aja ratu betara. Mau ro saking sablon iki yang ngomong istri. Sablon, barang tekleng salon. Salon juga di yang salon. Memang. Memang. Wah, memen dia niki. Yang cuma meme yang dini penyeru anak dewone. Memen dia nak berkincak-kincak yang numpu bidan. Betul? Bubuh celah pengebubuh papa angga genyen giginya kadang. Jani aja ngale gawe bareng. Memang. Memang. Ada ni. Bibi gitu nah. Bibi. Paman Agung. Dadi pepateh nggih, jag-jag ngerti yang jagat lan kerajaan wantah saya. anteng mau dirto ya kro. Kado suning cokor dewa. So pura-pura sakayangan mau kemit di kene. Sesai mau kemet. Karo tuni tegoleng mau kemit. Aman kan pan mau kemit ah. Jadi kawan dewa di pura gua lawa. Napi Adi gimana? Sing tepo. Don, apa mawen mari tege mau kemit leng Ya gua. tapi mau kemana?
ngeciri pengabeh dipuri na mulo kete. Pangae wibawa. Bang sing ada bani banyak wanen kapening pengabeh di bumi. Ada bani. Turun macam ni Pati Agung. Yan malalong yo. Sami. Yan malalong yo. Neng, yan malalong sina makajang laib. Oh. Yen mula saja paman wanen gelas yang percaya. Masa di dewa nih? Yen mula saja wanen mudiang meju mengkap. Mudiang mengancing puri. Ikan ni dia anak Agung. Mis paman aeng buak megamreng-gamreng meju mengkap. Mudiang mekancing puri. Yen mula saja wanen ini dog-dog wae. Kemudian nyangsan ngelengahang di dewa nih. Dayan dini orang pengabeh ibu nih lantas begitu lantas. Saya makajang mulai penonton nih. Ibu jangan len buat yang nih. Len itu? Len asal nih. Nih ngawin yang len apa? Yang biasa Ada mau nian gen. pengabeh kan mitra kerja ada nih. Benar. Mitra kerja. Yang ini long je gate-gate nih. Anu Maksudnya? yang ngorto, yang je. Ibun yang kasih sih. Yang kan napi katanya tuh. Engken asane. Sangkarin si Pati ni Agung macam orang itu anak lingsir. Oh, bakti paman. Bakti ni dia. Ke tengah kan ke siksi bakten paman. Ini. Benar. Ya perakan yen cara di pura-pura kalugero paman menek pun. Maksud yang ngungang bantan ngenang wastra. Sak mapan paman subuh mewinten. Nanti menek pun. Nah yen begitu. Ikan ni dia anak pandai dengan kangin kau. Tanah itu. Cening ayu jaga gidewo de jaga tuango cangkeme kengken. Sing jadi napok pani natruno ken dewo de Sing kesini. enuang. Sing surat ni ada anak gitu. Gitu. Nak betawa ke dalamnya masyarakat Bali. Kang maciri ulian cangkem gidewo nih. Kerinduan ni dadane itu dengan kenyamnya surat. Ngemu manis, ngemu madu. Oh, tinggal di mekenyam ketan to tinggal indah anak ai. Ane bertenang onyo ane doran mekeladang. Persis. Cara laci-laci mekedang. Oh, dosen ke Oh. penyerane dewo nih. Yang uling kuat dari 5 dino paling alen moyang. Nah, nih moyangan larasati aja bu. Nah, niko sampun pikiang nalar yang biasa nak pikiang. Biasanya yang mau siram bareng-bareng, mau salon bareng-bareng. Hijau moyang ibu. Reng hijau itu ya nak larasati itu. Ada nih dewo, mau dewo nih. Nggih. Anu, itu. Mau dewo nih. Yang ampun nganteng. Nanti nganten nengil. Anu gitu. Nyen nganu. Cengcen ibu nih jaga bibel lah dina. Ya. Nih jani melang pesan pedingang kengken raos ibu nih. Nggih. Wet sangkaning bisa manaje nih dewo nih. Lares. Pengabeh dewo nih kita masih ibu. Ketitah kapen aja nih dewo nih tugasnya nu nyenang ada bisa mani dewo. Pang prasido kene mau ki dewo nih melukat kamu kesegar. Lares. Mangken mau tiang ampun melukat. Mau ki dewo nih subuh melukat. Kan ampun bersih. Kewala lacuran saja dewo kelawan yang ibu dini nih. Tapi bu, mana si bu nangis? Mau ki dewo nih, mau ki dewo nih. Tapi bu, jengkel mau nangis. Ya nulen di Joka dan tekani omak ke desa. Rita kano didusu mau ke dewane kanyo dang batal. Mau diang anyut bano make doni. Anyut mau diang ibu. Dua penebas anak sama yang ibu nih. Waktu saya waktu
sekali pun nyai dorang cerita sampun sedo dan jauhan melah. Ibu dah lapelen ibu. Udah ngedewa meliang ibu nih. Udah lebang buat yang ibu. Ibu sengaja ngelebang mau ngedewa nih. Kayang ke ibu mana sih kedang kapan nih ngomak itu. Kewala ada pengabai dewa nih paman agung nih ngedang kodang ibu nih. Yen sing gitu ibu barang masih kan kekedang banomak itu nih. Tapi ada yang manggilmu, yang sayang sarang model. Iya neng ibu sing mapi salah kapin ragan di dewa sedih. Mapa nuleng jenek ki dewa kempu kapin mok ki dewa nih. Yang dan terima mu. Yang dan terima mu dia. Neng mau diolah sing. Nih jangan ngoyong malu neng ngoyong nih. Nih. Lilo yang kayu merah dua. Ning, Kengket berdapat ibu lakar membauskan banyak ini. Ganti modal kayu dan beli masih. dona ke ibu dogen peleang neng. Ado bicara buka kene wet sangkan yang bisa mah dena kelingsir. Aja nih dewane nih mau kopi jepau jana kapen yang mau. Domawanan. Ibu lantas nuk dogang semayang neto nih. Yang kita pun api ada ibu nih. Sot malu dewa mau datang isan. Nih jani jengahang kayo nih dewa nih. Doyan kanti lantas si dewa milu menangis. Sedih lantas si dewa sedih ngingking dini. Aduh lantas panyane sing demen kapening dewa. Sing demen kapening ibu amat ya kedek ya nih. Nih jani kini. Sot malu dewa sedih nih. Mapan ibu ado masih semayan ibu nih. Kapen rajo kolang kaling itu nih. Mangken Nih pengide ibu. Sido ngiringang pang presido dewa ngiringang kengken kayun ibu. kayu ibu sapun api bu. Nejani dewa suut madang dia bedowati. Nejani di dewa lakar sehen ibu ada. Madan dia laras. Hah?